السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يا جماعة الجو شرد جدا، بس الحمد لله الحمام دخل واخد في المجال. والمجال النهارده بسم الله ما شاء الله قرص محترم زي ما انتم شايفين كده اهو. ده في نص الكاميرا هتلاقي المجال، مجال كبير شديد بسم الله ما شاء الله عليه، بس الدنيا مغيمة فمش هيبان يعني ايه. انا عامل الزوم هيبان دلوقتي اهو يا جماعة في نص الكاميرا اهو، شايفينه اهو. ده اخر الزوم يا جماعه عشان الحمام بعيد عني خالص. النهارده شرد وشخوره. ياسمين بزرق يا جماعه، ياسمين بزرق بقى وانطجي قوي عمال يسقف وبتاع، بس ده وقته يعني، ده وقته نحطط بيه ونشوف هيعمل ايه. ازرق مسافات كده. عامل فيها ايه الواد المدقدق وعمال يسقف. سقف براحتك ده وقتك، والجو شرد اصلا، بس ده عايز تحطيط بقى، مش عايز ايه يطولوا عليه، عشان لو طولنا عليه مش هيصبر. اه بيطبق يا جماعه، بيطبق يا جماعه، بيطبق. طاير مع كام واحده خفاف. ده ايه النور ده؟ شيل الصفيحه كده تحت رجلي. انا سايبه على كام واحده خفاف. ايه رجع معاهم هو. يلا بينا يا جدعان، فرد تعبنا شكله متخلف عقليا، مش عارف يدور مع الحمام اصلا، يركن ويقوم يركن ويقوم. ده انا قطعت الفيديو ياما عقبال ما ظبطته مع الحمام. ده ايه الفرد اللي لسه طالع ده؟ الطفل ده طفل صغير شايبه. يلا يلا. هو فرد حمام مش عايز شغل، فرد حمام عايز تحيطه مشخر موس. مشخر مش نافع، مشخر مش نافع. فده ده مش عايز شغل، ده مش عايز دوران، ده عايز احطط. حطط هيجي معاك. ايه يلا. ياه. ما تكروش، سيبه 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 سيبه. جاي حطط يا جماعه. بس حطط يا جماعه. بص شكله عامل ازاي، بص هو راح فين. لو شايف بيشكر عليه هو يا جماعه اللي عمال يشخر ده، شايفينه الازرق ده. هلف وارجع لكم على طول، بس هلف وارجع لكم. اهو الفرد اتلف يا جماعه. هات الكرسي كده مصطفى والنبي. فرد حمام جامد يا جماعه، بس مشخر طينه. جامد بس مشخر طينه. سلكوا بس، اوعى يطلع منك، بس اوعى يطلع منك. ده مش مسافات، ده داخله سحن ده ولا داخله ايه ده؟ ايه؟ فرد حمام تعبنا يا جماعه، تعبنا عشان نلم في الحمام. قعدنا نسيسوه ياما. ايه؟ واحدة ديش. المعلم ديش سخن
بس فرد الحمام ده في منطقته ما اتضربش. الغاز اتقطع كله ولا ايه؟ لا هو دخل الغاز ولف فيه. ده العيب باظ. مش مشكلة مش مشكلة. انزل كده ريشة. ولا نور النور كده والنبي حسين. بص فرد الحمام عامل ازاي. بس عظمه كويس والله العظيم. قلبه كده شوف عليه ريش. لا قلبه كده شوف عليه ريش بس الاول مصطفى. خلص هو. مخلص خالص. بص بريده يا جماعه عامل ازاي. اهو بصوا عامل ازاي فرد الحمام عامل ازاي. على فكره هتحشخ ورا فرد الحمام ده. اتحشخ ورا. بس عظمه محمل. اعدل نفسك. يا نهار ابيض. لا راح فين؟ بيفكر يطلع رجاله. بيفكر يطلع. بص فرد حموشه عامل ازاي. ماشي. تاني بقى كده مصطفى في الحمام الزياده اللي عندك كله. انا عامل حسابي النهارده الجو شارد يا جماعه وشخوره. انا عارف اللي هنقسمه بيه غلطته النهارده. انا عارف النهارده فيها غلطه. بصوا بقى الجمال والحلاوه. ايه رايكم؟ ايه رايكم في الحته دي يا جماعه؟ طبعا ده زغلولي والطاير عندي. بس ايه قفله بالي ياما عشان عليه الصمم. امسك كده دي عشان ده بقى اللي بنسود ده. بصوا بصوا بيده عامل ازاي. خلاص بينشف. فرد حمام محترم ده باذن الله الحمام اللي انا ايه اللي احنا هننوم في الصيف. باين يا مصطفى؟ بسم الله ما شاء الله. انا هفتحها بس كده العرق انا عارف ان غلط. اهو ايه هاتوا هاتوا هو طاير. انا فتحته عشانكم يا جماعه. انا اصلا ما بفتحوش. انا اصلا ما بفتحوش. كرك. حته كرك اهي. برضه انا عامل كام شاب كده في الاستخوب. بص هنلمهم في الصيف يا جماعه. التانيين فتحتهم. ايه؟ التانيين فتحتهم. فتحت التانيين. بصوا يا رجاله الشبابات اللي في الاعمار دي اوعى تفكر يبقى معاك حمام نايم بحمام وتفتح الشبابات دي. غلطه سودا. ايه اللي هيحصل معاك؟ الحمام باقي معاك مثلا معاك 3 4 5 انت لسه فاتح الشاب بمجهوده. هيقسم مع الغريب وهيطلع معاه في الضلمه هيتضرب حتى لو جامد عشان ده شاب صغير. فما تفتحش الشبابات دي غير وانت تضمن ان انت معاك شويه فرد حمام كده فوق دماغك مش اكتر. عشان دي غلطات ياما ياما. انا ممكن في الوقت ده يبقى باقي لي فرد حمام او فردين جايين معاهم شاب معاهم 2 بيتضربوا يا جماعه. بصوا يا جماعه الفرد شكله عامل ازاي. بصوا الجريد. بصوا الجريد كله سوا بعض. انت واخد بالك؟ مفيش ريشه مسابقه. مفيش ريشه اوطى من ريشه. بصوا يا رجاله جريده عامل ازاي. بصوا عظمه بس عظمه محمل يعني مش عارف. عظمه محمل. بس ده شكله مش شاب يا مصطفى. لا هو مش شاب ده بقيت السنه. مفهوش دبله. لا مش بالدبل. طبعا ده اكيد في منطقته عامل الصح. طلع بره منطقته مع شويه شخاره يا عيني ما روحش صح زي ما انتم شايفين كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.